Ons het 'n tema vandag, onbesonge heldinne. En 'n sleutelteks, Spreuke 31 vers 26, haar mond maak sy oop met wysheid en die onderrig van goedheid is op haar tong. Goeiemôre en hartlik welkom aan elkeen van julle. Dit is môre Vrouedag en ek het gedink, ons gaan vandag spesiale erkenning gee aan al die vrouens in ons midde, ons moeders, ons susters, ons dogters. Ons bid dat julle vandag 'n geseënde, ek bid dat julle gewaardeer sal voel vandag. En vir die kragtige rol wat u aan vroue in die koninkryk gegee het. Seën ons program vanoggend. Amen. Vandag kyk ons na vrouens in die Bybel wat nie altyd die hoofberigte gemaak het nie. Hulle was maar net daar stil. En tog het hulle 'n verskil gemaak aan die geskiedenis en aan mense se lewens. Hulle het geweet dat alle eer, alle wysheid van God alleen afkom. Kom ons staan en bring eer aan ons almagtige God met lied 144, net die eerste 2 verse. Is dit nie lekker om die Here te loof nie? Ek wil graag nou baie geluk sê aan almal wat gedurende die afgelope week en in die week wat kom verjaar, veral ons susters, want ons fokus op julle vandag. Suster Robin, sy's nou nie hier vandag nie, en Suster Tibby, en Demiek. Risa, hulle is siek, sover ek weet. Dink aan julle almal met julle spesiale dag wat kom. Mag die Here julle nuwe lewensjaar vul met vreugde en vrede. En vir ons vrouens, ons weet, baie geduld. Baie geduld. Kom ons kyk nou na ons weeklikse sendingsverhaal om te sien hoe die Here ons op verskillende plekke in die wêreld sy seën uitstort. Mission Stories. Elusive Building Permit.
The Adventist Church in Sofia, Bulgaria, owned an excellent piece of land in the city and planned to build a large church there. But before construction could begin, the church needed a building permit from the city's chief architect. At first, the process seemed simple. All they needed to do was schedule a meeting by phone. But month after month, strange things kept happening. During the first month, the phone line was constantly busy. In the second month, the calls finally went through, but nobody answered. Then during the third and fourth months, the line became busy again. Something clearly was not right. Finally, the president of the Adventist Church in Bulgaria decided to personally visit the chief architect's office. When he arrived, he explained all of the unsuccessful attempts to schedule a meeting. But the architect's secretary calmly repeated, "Meetings can only be scheduled by telephone." So the church leader called from his cell phone right in front of her. The phone rang loudly on her desk. She looked at it and refused to answer. The Adventist Church began to suspect that someone else was interested in the property and likely wanted the church to give it up. The land was located in an excellent part of Sofia, and perhaps someone wanted the church to give up construction and eventually sell the land cheaply. But instead of giving up, the church members began praying fervently, and they continued praying for the next 25 years. Finally, changes took place at City Hall, and the church received the permit to build the temple. In 2020, part of the 13th Sabbath offering helped support construction of the Sofia West Adventist Church, and work officially began in 2024. Today, the new church building is rising, and Sofia will become an important center for sharing the gospel in Bulgaria. This quarter, our offerings will once again help our brothers and sisters in Bulgaria. We will help the Adventist kindergarten in Sofia obtain its own building. Let's be generous. As dit nou nie 'n voorbeeld is van 'n vrou wat invloed gehad het en dit daarom of jy heeltemal verkeerd gebruik het en dan weet ek ook nou nie so lekker nie. Maar ons Here is magtig, al gaan dit bietjie lank, 25 jaar. Niks gaan in die pad van sy werk staan nie. Dis nou die geleentheid vir die opneem van die Sabbatskool dankoffer, dat ons hierdie mense kan help. Here, ons is dankbaar dat U vir ons elke dag soveel gee. Vandag het ons 'n kans om terug te bring en ons vra dat U seëning oor dit sal wees, tot voltooiing en uitbreiding van U werk op die aarde. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Wanneer ons nadink oor vroue se plek in God se werk, het Ellen G. White jare gelede reeds baie duidelik daaroor geskryf. Daar is vroue wat in die bediening behoort te werk. Sy was self so uitgesproke om te sê dat vrouens wat hulle talente inspann en arbei regverdig vergoed moet word. Ek het van haar aanhalings daar op die skerm vir die wat dit wil naslaan. Hierdie beginsel van vrouens wat lei, onderrig, selfs preek, sien ons dwars deur die Bybel by vroue wie se moed die verloop van die geskiedenis heeltemal verander het. Okay. So ons dink eerstes aan Sipra en Pua. Ek is nie heeltemal seker altyd of ek dit reg uitspreek nie. Hulle storie kan gevind word in Eksodus 1. Hierdie twee vrouens was die vroedvroue vir die Israeliete toe hulle in Egipte was, in bandelingskap, as slawe. En die Israeliete het verskriklik vermeerder en Farao het bietjie paniekerig geraak en hy het die twee vrouens geroep en gesê, luister, elke bevalling wat julle na toe gaan, as dit 'n seentjie is, moet hy net daar by geboorte vermoor word. As dit 'n dogtertjie is, kan sy lewe. Maar hierdie twee vroue het God gevrees en hulle het geweier. Hulle het dit net dood eenvoudiglik nie gedoen nie.
Hulle stil ongehoorsaamheid onder intense druk het 'n hele generasie gered. Hulle het hulle hande gewy aan die redding van lewens, omdat hulle God gevrees het. En omdat hulle God gevrees het, het die Here hulle geseën. Hulle het geen nagevolge gehad nie en hulle het hulle eie families gebou. So hulle het direk die koning verontagsaam en nog steeds het hy niks gedoen daaromtrent nie. Dit is die Here se hand van beskerming oor die vrouens wat hom dien. En dan dink ons aan Hulda, sy was 'n profetes. Haar storie kan gevind word in 2 Konings 22. Tydens koning Josia se bewind het hulle die wetboeke in die sinagoge, die tempel gevind. Dit was daar weggesteek gewees. En die hoëpriester en die amptenare het toe nou reguit na Hulda toe gegaan vir geestelike leiding. Want hulle het agtergekom dat hulle heeltemal ver weg buitekant die wet lewe. En sy het as leier opgetree, die skrif vir die leiers van die volk uitgelê en hulle onderrig in God se weë, wat gelei het tot 'n massiewe herlewing. Dit het 'n hele volk teruggebring na die Here toe. In die Nuwe Testament kry ons vir Priscilla. Haar storie is reg deur Handelinge op verskillende plekke, maar ons kyk na Handelinge 18. Sy was 'n onmisbare leier in die vroeë kerk gewees. En wat fascinerend is van haar, is dat die noem van in daai tyd, van 'n man en 'n vrou wat saam was dit altyd die man se naam en dan die vrou se naam gewees. Maar in haar geval, die 6 kere wat die Bybel haar noem, 4 van daai kere word haar naam voor haar man se naam geskryf. En die kenners wat dit nou natuurlik na kyk, sê dit is omdat sy die meer prominente en begaafde leier was van sy en haar man. Sy het meer opgestaan, sy het 'n groot verskil gemaak, sy het tot 'n kerk begin, waar daar nie een was nie en 'n behoefte aan was. Sy en haar man het, toe Apollos soontoe gekom het, en hy het opgestaan en hy was vol vuur en vlam om die Here se boodskap te versprei, maar hy het nie die kennis gehad nie, en hy het daar opgestaan en al die verkeerde goed gesê, met baie oorgawe, het sy en haar man hom stil eenkant toe gevat, en hom baie diep geleer van die Here se dinge. Hierdie vrouens het gestaan waar God hulle gesit het. Of dit nou in 'n kraamkamer was, of dit nou was om konings te onderrig, of as prominente mentors van die kerk, aan elke vrou vanoggend, jou talente, jou stem, jou leiding is van onmisbare waarde in God se koninkryk. Jou talente het hy vir jou gegee om sy woord en sy naam hoog te hou. Net soos hierdie Bybelse vroue hulle hande, hulle stemme en hulle lewens volkome in God se diens gebruik het, wil ons vandag dieselfde doen. Kom ons staan en wy onsself opnuut aan die Here toe deur ons laaste lied saam te sing, lied 230. Eerste 3 verse. Eerste 3 verse.
Julle kan maar sit. Baie dankie vir elkeen van julle se teenwoordigheid en julle deelname vanoggend. Mag ons almal met 'n nuwe toewyding hier uitstap. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons bid vanoggend die woorde van daardie lied. Neem ons lewens, neem ons hande en ons stemme en laat dit volkome aan U toegewy wees. Dankie vir die getroue vroue deur die eeue wat vir ons 'n voorbeeld gestel het van hoe kragtig leierskap en onderrig is. Seën elke vrou in ons kerk vandag en wees met ons almal terwyl ons nou verdeel vir die lesstudie. In Jesus se naam. Amen. Ek wens julle almal 'n wonderlike Sabbat toe, 'n heerlike Vrouedag môre dames en 'n geseënde lesstudie. Ons sal nou verdeel vir die klasse. Vir die wat dit moontlik is, net kan kortliks neerkniel, 'n kort gebed. Ons Hemelse Vader, ons wil nou met mekaar deel oor die woord, die les en die gawes wat U vir ons gegee het. En ons vra asseblief die leiding van die Heilige Gees. Hy ons sal lei na waarheid en na die waarheid binne in ons sal groei tot U glorie en U eer. In Jesus se naam. Amen. Ek hoop ons gaan lekker saam praat. Ek weet hoe om Adventiste te laat praat. Dit is baie maklik. Ek moet net 'n paar verkeerde dinge sê, dan is ons by. So, wees wakker asseblief. Dalk gaan ek iets sê. Wie het 'n geestelike gawe? As jy net jou hand kan opsteek en vir my sê, wat is dit? Sorry, ek dink jy's presies reg. Almal van ons het gawe. Almal van ons weet nie wat dit is nie noodwendig, maar ons het almal gawe. Wat die verskil tussen 'n geestelike gawe en 'n talent? I think they're very similar, maar ek dink die geestelike gawe is spesifiek, dis wat ek dink. So ek verwag input nou. Dat 'n talent is iets wat jy dalk geërf het van jou DNA en sulke dinge. En 'n gawe is meer iets wat jy kan, het kan ook 'n talent wees, maar iets wat jy spesifiek gebruik vir die koninkryk van God. Nie dat alles moet vir hom gebruik word nie, maar dis nou 'n idee. Miskien is daar 'n beter antwoord vir daai, of miskien het jy 'n ander idee of 'n Gewonder of ons, as ons talent vat en ons omskep dit tot diens van die Here, word dit dalk 'n geestelike gawe? Party hulle weet ek nie, party kan goed hardloop. Nou weet ek nie. In die Ou Testament was dit goed, dan kan jy die brief vat vir die koning of die iets, maar nou is dit 'n ander ding so. Die wat sterk is, fisies sterk. Dit kan 'n talent wees.
ons het almal, ek onthou, daar was 'n poging eendag in een van die kerke, waar hulle wil uitvind wat is almal se gawe. En die idee was om almal se, daar was so 'n lysgawe, en dan moet jy jou naam neersit langs daai name. Dis vir my, dis moeilik, want een van hulle is nederigheid, nou, hoe sit jy jou naam daar? Ja, maar ek dink die idee was goed, want baie van ons sal dink, ek is nie te sleg in die gedeelte, maar ek gaan nie sê ek het 'n gawe nie. Ek gaan nie nou so voorbarig wees. En wat gebeur met die gawe? Dit word nie ontwikkel nie, dit word net verlos. Want ons is bang ons kom voor as ons dink ons is iets. Maar dan is die koninkryk beroof eintlik. So ek dink as ons dit mooi in ons gedagtes kan kry, dat ons nie veel kan doen nie, of eintlik niks goed kan doen nie. Dan as ons wel iets kan doen, dan kan ons daarom eer aan God gee. But now, and the idea of that opname was om te sê, okay, kom ons laat die kerk werk. Ons het dus nou 'n liggaam, en ons het oë nodig, en ons het hande nodig, en so wie is bereid om selfs te ontwikkel in daai area? Ek sê nie ek het 'n gawe nie, maar ek het 'n smaak vir daai deel. Of ek is geneig om dit, ek hou van dit. En so dan was daar opvoeding in daai area, wat ek dink 'n goeie ding was. Nou wat gaan ons doen? Wat kan ons doen om sulke dinge op te wek in ons kerk? Want anders is dit dieselfde ou mense, jy met my elke tweede of derde sal wat weer hoor, is al weer jy wat praat. Jy weet, so wat kan ons doen? Voorstelle. Yes, ja, hy was. So was dit 'n gawe. So for me it would be difficult if someone says, soos in a CV, dan sê hulle vir jou, what are your strong points? Dis vir my baie moeilik om neer te skryf, want miskien is ek mislei my eie kop, en jy kry mense wat, ons al 'n paar keer gesien, op America's Got Talent, en die persoon gaan sing, maar hulle sing erger as wat ek sing, en dis erg. En dan dink hulle is, en as hulle vir hulle sê, nee, sing is nie jou ding nie, dan sê hulle sommer reguit, want jy weet nie waarvan jy praat. Hulle wil so oortuig, dat hulle die gawe het, maar dis baie duidelik dat hulle nie het nie. So, it's possible that can happen. Ja, nou sê maar. Nee, daar is nie sulke ding nie. Verkeerd. Okay. Die volgende sê dat the catalyst, as dit reg is, vir 'n goeie gawe is bekering. Aan die ander woorde, jy het miskien die eienskappe om daai dinge te doen, maar as daar bekering in kom, dan kan dit eers bevorder en gebruik word in die rigting. Seker reg wat jy sê. Okay. Maar ek tog nie wil sê. How can we identify our talents then, so that we can make use of them more? Dit is altyd my beter as iemand anders sê, okay, Piet, weet, hy lyk vir my is getalent in daai area, as hy Piet vir homself sê, ek is gegawe. So, any suggestions on how we can maybe in die toekoms die kerk se gawe vir iemand wys? Miskien kan jy goed preek,
En ons het jou nog nie eens gehoor nie, maar en iemand anders gehoor en sê, nee man, die man, hy het 'n boodskap. Maar hy is te skaam om dit te sê. En kyk na mense en na hulle toe gaan en sê, ek sien jy is goed daarmee en spoor hulle aan. Dis ja. Ek het 'n interessante verwysing gekry hier in die week se tyd oor die geestelike gawes. Die geestelike gawes om te manifesteer in ons lewens. Moet ons verhouding met Christus baie goed wees. Dit is alles goed om te sê, ja, ek dink ek het hierdie gawe, ek dink ek het daardie gawe, en so aan, maar as jy 'n swak verhouding met Christus het, dan kan daai geestelike gawes, wat die Here aan jou toegewys het, kan nie manifesteer en groei nie, want jou verhouding is nie korrek. So ons moet 'n lewende, aktiewe verhouding met Christus hê, vir die geestelike gawes om te manifesteer in ons lewens. Weet, ek kan omdraai en sê, ja, maar ek dink ek sing baie oulik. Dit is my geestelike gawe wat my toegewys is. Ek kan dit iets soos wat ek baie jare gedoen het met goeie en baie harde oefening. Jy moet dit sê. En so vir die geestelike gawes wat aan ons toegewys word deur die Heilige Gees, moet Christus 'n aktiewe deel in jou lewe wees. Dink dit's baie respek vir die mense bekeer en moet bekeer wil wees voordat dit eintlik vir die koninkryk iets beteken. Ek het nou iets gesê, nou wil ek dit bysê en het ek vergeet, ek het iets anders te gesê. Do we get a talent, or let's say 'n geestelike gawe, en ons doen niks met dit nie, wat gebeur? Ek verloor dit. So dit beteken nie dat dit moenie beoefen raak nie, moenie groei nie, en moet harde werk bysit. Ek het al vir die kinders gesê, jy het 'n man gesien met dik bene, en nou het iets met hom gebeur, nou is hy in 'n rolstoel, kyk hoe lyk sy bene. Hoekom? Maar hy kan dit nie gebruik nie. So that's the idea. I think what was said here is important. As ons sien, ons moet meer oplettend wees van mekaar, dat ons sien iemand met 'n punt hierso wat dalk kan gebruik word en groei, dat ons vir die persoon noem. Nie om die persoon se kop te laat groei nie, maar om te besef hy het verantwoordelikheid om dit te gebruik vir die Here. Kan ons op daai punt daarom probeer meer oplettend wees aan ander mense, om hulle aan te moedig om dit te gebruik. Okay, dis 'n goeie ding. Nou, wat is die mees belangrike gawe? Okay. Hey, Wat sê die les? Wat sê hulle? As een wat is, hier is 'n arm en een is 'n oog en een is 'n... hey, Ja, hy sê dit. I think that's the base. Sonder liefde is niks. Ja, that's what you should focus on. Wat ek wil sê oor die, nie noodwendig spesifiek, maar oor die toenail, is 'n gedeelte van die liggaam. Is dit nie een van die minderwaardige gedeeltes van die liggaam? En hoe voel die toon as daar nie 'n toenail is nie? So al jou, have you ever lost a fingernail completely? So gevoel hoe belangrik is die vingernaal? Of 'n toenail? So there is no
gift that's more important than the other. Of member. Daar is nie. Ons is geneig om to grade. This is the highest one, this one. Maar eintlik is dit nie so nie. Want what is the highest attribute characteristic in heaven? Is it not humility? So the smallest one that quietly does their work without recognition or honor, isn't that really the highest one? Because it's humility in display. So daar is nie 'n minder of 'n meer gawe eintlik nie. Really. Julle moet die liefde nastreef en sê, maar vir al dat, die Here toe op die gawes, nee, van die Gees, en veral daarop om te profeteer. Maar nou, as die wêreld ons nou onder die waan, dat om letterlijk geen storie gaan profeteer, maar eindelijk profeteer net, dat God sê dat en jy gaan sê dat wat God sê, moet jy vir die mense sê. So, as ons kyk na die 7de dag Adventiste kerk, dan is ons veronderstel om profete te wees in die klein, né? Na verwys na Ellen White in die Bybel se dan, want ons moet die 3 engele boodskap aan die mense bring. Dit is wat die teks vir my nou sê. But yeah, let's deal with that a bit and then we will come back to the main thing. Die gawe hier wat van preek en leer en wysheid en al die goede wat hierso. Ek glo nie ons het 'n probleem daarmee. Ons verstaan dit. Party mense is vinnig om iets te snap as wat ander is, want dit maak hom nie 'n beter persoon nie, net hy moet dit gebruik. En ander is stadiger, maar hulle kan vinniger hardloop of wat ook al, maar so dis nie, ek glo nie ons het 'n probleem daarmee. Maar nou wil ek net vra, net vir my is dit nie 'n uitdaging nie. Dit was en ek wil net vlugtig oor dit gaan om in tale te praat, want dit is nog 'n ding wat gebeur. Ek wil net bevestig dat ons almal op dieselfde blaai is. As nou laat hier opstaan en begin vanmiddag of vanoggend begin snaakse geluide hier maak by die kansel. Wat gaan julle dink? Oh. Scamming us. All these churches, went to all of them, and then somebody else would stand up and not one, or they couldn't talk, so they were not. Anyone would like to discuss a bit more than you know what I'm saying? Not that you don't understand it, but sometimes you get a person from a different denomination, and not to ridicule them at all, they will come baie ernstig. Die Bybel sê so, kom lees ons. Have you got any questions on how to, or what do you suggest how you would refer it to them, or how to explain to them dat dit nie wel Bybels is nie, so te sê? Any suggestions? Nie my methode gebruik nie. Ek het verkeerde dinge gedoen, maar I won't go there now. How do you explain to someone who says,
I've had it before. Someone comes to me, het jy die gees al ontvang? Ja. So praat jy in tale? Ja. Nou, juffrou praat 3. Ja. Nee, maar dis 'n hemelse taal. Praat jy die hemelse taal? Ja, ons praat ook Frans. And I said, me. And I remember a stage where they were convinced, they were quite vocal about it, that if you didn't speak in tongues, jy was nog nie bekeerd nie. Ja, nee, dis moeilik wanneer jy wat sê. Want die ou kan wat die ou kan moet sê is, dit moet in 'n verstaanbare taal wees. Dat iemand anders kan verstaan. As hulle dit nie kan verstaan en dis gebrabbel, dan kom dit nie van die Here af. Dis 'n verkeerde gees. Because Satan is busy. He is so busy with God. Now, my understanding is that in the Tower of Babel, God sent the different languages, and so they all went, those that understood each other, and so a language was used to disperse the people. Now, if you come to a place that you speak something that no one can understand, how does that bring you together again? It's not. Dan moet ek weer uit mekaar gaan om uit te vind, ek moet 'n groep kry wat ek daai taal kan verstaan. So the whole objective of the gift of tongues and the Acts was so that all the different people from different languages could understand. So in other words, if I came from, let's say, Ethiopia, I would now hear the gospel in my language so that we could all understand. It was to break down the communication barrier, not to build one. Now, so you can babble, it creates a language barrier, it doesn't bring it down. So just on a logic perspective, it doesn't make terribly much sense. God can speak English or Afrikaans or whatever, so why does he have to speak a language that we don't understand? That maak net nie sin nie, if it was a real language. And I know the scientists have gone and the linguists have gone and checked whatever they've said. Every language has got certain rules, even the Chinese and that, there are certain regulations. They've done a recording and they try and analyze it. There's no structure to it at all. So it's literally not a language as far as we can understand. So just to be clear on that it's not biblical at all. Baie welkom. Now, what about the gift of prophecy? In different places, I mean, even here in Willemore, there are prophets. And I know we don't necessarily believe it, but what can we show biblically to someone, or what is a true prophet? Some indicators. That they say that, but Ellen White said it alles vervolg, but there are 4 rules to identify a prophet. But now, what is another Sabbath school book with me? Where am I going to, what are they? I don't have a Bible on me. En iemand sê ek is 'n profeet en hy spreek iets oor jou. En hy wil wys, sê, hoekom is jy nie opgewonde? Wat gaan met jou gebeur? What are you going to answer them? Unconditional, it must always come, always, not sometimes, always come true, the prophecy. Except if it's a conditional prophecy.
For example, Nineveh, yeah. Agrees that with that of the previous prophets. Okay. Clash. Clash with- Is it consistent? The conflict. The third is the daily life demonstrates Christ in their life, their way of living and the way that they conduct themselves. The fourth is Jesus said false prophets would be known by their fruit. This is also true concerning true prophets. So as hy drink en hy rook en hy doen al hierdie aardse dinge, then he's a liar. He's not a prophet. And what he speaks of you can be more than it can be a good, and not a. It can be in the bad sense, not the good sense. So there's the four things, and this is according to scripture. So we must always keep that in mind. I think the very basic of this is test it against the word. Ons het die Bybel. Ons het 'n sekere hoeveelheid Bybelkennis. In ander woorde, ons moet dit gaan toets. As daar vir ons gesê word, maar dit gaan so wees. Van toets dit aan die Bybel. Dis die antwoord wat ons. In ander woorde, as die persoon wat die sogenaamde profeseë uitlê, nie Bybels georiënteerd is nie, of eie interpretasie van die Bybel daaraan koppel, dan kan jy omdraai en sê, maar, hey, goed, vat, hierdie dinge waarvan jy nou praat, is skyns. Okay, I agree with you. Now, die duivel is ook slim. Ken die woord. As we've seen in the temptation with Jesus, I mean, he quoted himself. He himself quoted the Bible. So, yes, I agree with you. Kan praat nie, dan het jy geen lag nie. Dan is hy nog steeds die beste man. But we're here now. Let me speak a word over you. You hear that similar terminology. And what you say actually happens. I have a problem with that because it almost seems as if you're taking divine prerogative. As ek iets goed oor jou sê, dan gaan dit gebeur. As ek iets sleg oor jou sê, gaan dit ook gebeur. That to me is more on the dark side of witchcraft or whatever the case. So I'm very wary with the terminology say, jy moet goed oor jou iets, jou kerk spreek of iets oor. I'm sorry, I don't have that. Thing you do is you put on the armor of God, and if somebody comes to you like that, you say, you in yourself, you pray to the Lord and you say, protect me, cover me with thy precious blood. That's protection. Jy moet paraat wees, jy moet wakker wees, jy moet. Ja. I'm only naming these things, it's just so that we can maybe be aware of how to possibly manage some of the things. I've had a person say to me that, well, I've heard it, that they have the spirit and hulle praat in tale, and then God is speaking to you what you've said. They've said, and then God has told me, because now I'm convinced, and the spirit that helps them to speak in tongues also shows them some good things and even tells them about this and this is going to happen, and it happens. And so the person is pretty convinced that they're being led by God. And then they come to the point where die Gees het vir my gesê, ek moet my vrou van 20 jaar los en ek moet die jong vroukie trou. I've had that, specifically heard that one. And as a prominent pastor, not at Adventist, but, and now kom Sydney se ding. When the spirit, the so-called spirit,
conflicts with what the word. And now can you understand their perspective? I've been baptized in the Spirit, I'm falling down, I'm speaking in tongues, and he's told me about Gary's going to do this, and kyk het dit gebeur, and then Peter, it can happen to Peter, look what happened. So nou is jy oortuig dat die Gees jou lei, en dan sê hy vir jou, skei jou vrou en trou 'n jonger vroukie. Can you see how convincing it can be? So, kyk jy die duiwel ken die mens, en hy ken die Bybel, en hy weet waar die mens gaan val. Hy ken sy tekortkominge. So, dis 99% waarheid en 1% leuns. When you drink water that's got 2 drops of arsenic in it, and the rest, you thirsty, 2 drops of arsenic, and the rest of the liter of water is pure water. Are you going to take that water? Not if you don't. But you understand, so not always to look down on the person that's involved in this, because they've been tricked, really. So it doesn't mean that they're bad people or whatever. It's just they've been deceived, and you need to have compassion on them, really, like we should have with each other. So nou, ek wil graag na hierdie 1 Corinthians 13 uitkom. I have read this before, but I read it again, and I want to just give you the attention here. Speaking about chapter 13 of 1 Corinthians. The Lord desires me to call the attention of his people to the 13th chapter of 1 Corinthians. Read this chapter every day, and from it obtain comfort, strength. Learn from it the value that God places on sanctified, heaven-born love, and the lessons that it teaches come home to your hearts. Learn that Christ-like love is of a heavenly birth, and that without it, all other qualifications are worthless. Similar to what Sydney said in Brother Lowe. Maar ons het elke dag, and in another place she says, 12 and 13, we must memorize it. Ek is nou nie daar, dat ek so lange dinge kan onthou. But Skoon in 'n raai, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek die Here. Eendag sal ek die volle net soos ek die volle. Die nou by verloor, hoop en nie, vernet nie die, maar die grootste hiervan is liefde. okay, let's look at this a bit, because if we're supposed to memorize it and read it every day, it's obviously got significant value, clearly. So let's look at those things. So clearly it says, no matter what other gifts I have, they are irrelevant unless I have love. And in fact, they can be used as a weapon against the kingdom if I don't have love. Now, I know the King James translates it charity. I don't know what the Afrikaans word for charity is. Liefdadigheid. Now, I looked at the word, obviously, what does it mean, and trying to understand. And the King James is not a bad translation. It's just foreign to our ears. Charity in the sense that it's, if you are charitable, you can't be charitable to yourself. That word doesn't pass net nie daar nie. You've got to be charitable to somebody other than yourself. And that, in that sense, it describes true love in the correct way, because it's something outside of yourself. You have to show attention. And we look at I know we got the ones that are explained to us that filio means this and agape means this and the other one means that. Yeah, that generally is so. But agape seems to, from what I gathered now, it seems to incorporate all of them. So the friendship, the essential, the duty, the moral, it incorporates all of them. So it's like, I've heard someone said, God's asked me to love you, not to like you.
Sommer met daai stem ook. I haven't been asked to like you, I've just been asked to love you. Want ek hou nie van jou, sommer reg. I don't think that's the context in what we should do it, but it doesn't mean you have to have a warm, fuzzy feeling for a person because maybe they're not likable. You know, you kry mense wat moeilik is and they're not really likable. But that doesn't mean you mustn't love them. And that involves duty and moral honor and commitment to them. Now, normally, from the psychological perspective, if someone is mean and nasty, what does that normally mean? They've got problems. They are insecure. They've had hassles. They've got. Hulle is nie tevrede met hulle self nie. And they're hurting. And so they hurt back. So if we can have that concept, I think of at the cross where they were weeping, the woman, and Jesus said, don't weep for them, don't weep for me, weep for yours. He could see beyond himself what they were going through. And so even if people are nasty to you, maybe they're not in a good place. Because if they were in a good place, they wouldn't be nasty. You know, so you can actually have pity on them, or not pity, but sympathy, rather than feeling uit my aangetas. You know, there's a perspective of that. But so let's deal with some of these things, because I think this is critical. And you can see the outward deeds are insignificant because I can give all my goods to feed the poor. Is dit nie 'n goeie ding nie? Isn't that demonstrating love? Am I looking for naughty badges? Or my eie eer, ek hoop iemand my opgelet wat ek gedoen het. So clearly I can do outward good things, but I don't love. And it had been the previous passage we read that it's a gift from above. We cannot generate love. Not true love. We can't generate it. We can't. Kan er nie opkweek of opwek nie of wat ook al. It has to be from above. So now let's go a little bit through here. Charity or love suffereth long. And it's kind and it doesn't envy and it vaunteth not itself up, it's not puffed up. What does it mean to suffer long? Sê jy dit? Verdraagsaamheid. Sien, Afrikaans het mooi good descriptive words. Wat is daar agter daar? Moedig. Moedig. Taken me round to end. At some stage, Steek jou hand op. Sit. Skep jou vrou die geleentheid om dit uit te oefen. Ek dink is teenoorgestelde baie keer. I'm saying about a woman and God uses them and illustrated. En ek wou net sê, ja, ons mansmense skep die geleentheid vir hulle al baie dinge te beoefen en te oefen. I said that to someone once. Someone was making them cross and I said, no, they're just creating an opportunity for you to exercise patience. Didn't go down well. But anyway, maar as jy dit bedink so, clearly, unless we all have an issue with this. As iemand na, sê genoeg is genoeg. Hoeveel keer moet ek my wang draai? So we need to work on it. When I say work on it, dit aanvra. Is kind? Yeah, I think most of us are kind people. Tot 'n punt, maar dit is ook iets wat ons aanvra.
not puffed up. As jy iets goed doen en jy baie hard gewerk en jy het dit goed gedoen en iemand, 'n paar mense sê vir jou, "Hey, you did well, you did well." Wat is ons neiging? Ek het gedink, nee, ek is nie so sleg nie, hè? Ek's right. Ja. That's why we are told, even the preachers, we must never compliment them, because the devil is there ready to instigate pride. So, no. But I like this one. It does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked. No. I've got German DNA and Irish DNA. Dan is ek gemeng met 'n Afrikaans boer. En not easily provoked. I'll tell you one of my weaknesses. I realized, even in my dark ages, I must never own a gun. Never. Ek sal dan uitpluk en sê, einde van die probleem. Because net so. And you ask the children around, hey, ek kan en net so, iets krap my net so om. And it's a problem. It really is. Okay, let's not go down there, but not easily provoked. Nou, ek het nou 'n ander ding, en dan, as ek loop in die straat en ek sien as 'n ou tannie met haar kierie, en iemand stamp haar om en gryp haar handsak. Yeah. You see, that's the problem with him. A gun, I don't feel my fist against him. That's the problem. Yeah. So the injustice, so you can react for injustices. But what happens to you get used to that, and you say, I'm playing Robin Hood. You know, I'm doing good. And the moment injustice comes to you, dan is hy neiging daar om self to defend. So there's all these things. We've got lots of challenges within ourselves. And we think of Jesus, how utterly unjust he was treated. I mean, hy is die skepper, hy is goed. En nou kom die rof ding en hy slaan vir hom of ietsie. I mean, no retaliation. That's why I really believe it is outside of ourselves. And we have these things. Ons kan nie sê, ja, ons is maar net mens. Ons is, ja, maar God besef dit ook. So hy kan instaan vir hy tekort en vir ons gee wat ons nie kan self opkweek of wat ook al nie. Thinketh no evil. I'm sure it's all happened to everybody. Someone believes or thinks differently to you. En hy of sy sê iets, en onmiddellik dink jy, wat het hulle nou, waarvan is hulle nou besig? Wat vang hulle nou aan? So maklik is ons geneig om daai kop te gaan, hulle doen kwaad. I mean, no, let's leave it there. Now let's just go to verse 7. I think it's verse 6. It says, rejoice not in iniquity, okay? But rejoice, actually it says rejoice with the truth. Well, in Afrikaans is beter, ja, met die waarheid. Do you like truth because it agrees with you? Or are you agreeable with truth? There are I've had some discussions with people on various biblical things where they have a viewpoint, which is fine, but it's got to align with their perspective. Whereas, should I not be looking for what is truth? And I want to align myself to that. Isn't that the safer way? Rather than
I have the truth. Ons is geneig as Adventiste, ons het die waarheid. But should it not be, and I'm saying, not saying we don't, but I'm saying we should, wat is waarheid? Want ek wil dit, I want to be in harmony with it. Okay. Ek praat te veel, dis nie 'n preek nie, jy moet my sê. Yeah, that's verse 7. I just wanted to touch on that because it says, bears all things, believe all things, hopes all things, endures all things. Wat beteken dit? I believe all things, even lies, everything. I believe all things. No, it said there all things. I bear all things. The whole context of this is to do what's good and true. So all things that tend toward truth or right that you bear. And that beareth is in the sense of what came before it. Ek het 'n fout, dan sê jy, bedragsaam met my. En jy sê, and so you work with me. And that's what it means. It doesn't mean ek steel en ek vloek en ek sê, ag nee, maar ek moet maar net alles verdra. Ek gaan net maar so aan. It doesn't mean that at all. Believes all things, obviously things that are right and good. It's the whole context of the matter is that. The word hope in the Bible, that hopes all things. It's all clear. Hopes all things. And I've said it before, but hope is not a wish. It's nie 'n wens nie. It's a certain expectation that it's certain. Dit gaan gebeur, dit is sal reeds in die pipeline, so to say. That's what that hope is. The biblical hope is a certain expectation. Jy weet dit gaan gebeur. Ek gaan nou nie verder. Is there anything else that I will have missed a lot? I know there's because you can go on here for ages. Anything you would like, if you maybe haven't touched on yet? Ek wil nie meer praat nie. Ek is nog my eie stem. Ek voel jammer vir julle. Any other thoughts? What we can learn from this? Ek wel. Liefde is die ondersteunende beginsels van ons. Liefde is goedheid, verdraagsaamheid, behoeding, weet alles. Enige iets wat goed is ondersteunend. Die liefde is ondersteunend. In ander woorde, daar kan goedheid wees, maar daar kan nie, daar's nie liefde. Dan is dit soos die Afrikaans sê, wat klink in dis normaal. Groot geraas oor. Now, just to counter what verdraagsaamheid and things like that. If Sydney, ek weet jou skouers is groot. If Sydney is doing X, Y, and Z, and actually this, first of all, it's hurting God's heart. Second of all, it's not good for him. And the community is also not getting blessed by it. Maar ek moet verdraagsaam wees. Dis mos Sydney. Is dit liefde? Toon ek liefde aan hom? Glad nie. Okay. Solank ons dit verstaan, dit is ook baie belangrik. As ek persoon regtig lief het, sal ek hulle waarsku of help of do what I can, even if it's just pray for the person. At least I'm doing something for the person. Okay, kom ons maak liggies toe. Thank you, dear Jesus, that you are extremely patient with us. Help us to gain that same insight that we might be patient with each other. Not that we will be complicit in our weaknesses and defects, but that we will help each other, bear each other's burdens. May you have these attributes built in us that we might bring honor to you, that others may see that you are and truly are love and may be drawn to you. In Jesus' name, amen.